Yeah, but the planet sea breeze. Là tu pala ai lai tu mai tai o. Yeah, o le fale fo lai tu mai lunga pe no foi nis o le vai ngala le sea breeze. O kalame pa solo la wala ta o le Samoa Entertainment TV. O mai ai ato ia le fa lau lo ta to pisinisi Samonik. Malo se fu. Pele ai me o va vau po o au fang. Au fang. Ia le ufa lo mai sta mai ta ile fa ngal wenga. O fanga la le yel ta to resort ne o le sea breeze. Ia o le malo lo ai. Au pale la ia. Mata ngo fie. Ya. La to vai ta ele la le tu mai tai. O pale ia no foi ia. Pero lo ngai malo re tu mai. Te vai tu fe lo malo i to ni. To uma ya. Ai la special le vai ngole. Da fa na ben. So ele palangi ta ele te minel ta ya. Ya. O i fo i si Priestley ele pale le tu mati la tila le ka saban paleti. La tato mata tu i anga ilalu o. Le si vai ngala le o i le ele pale le mau tonge fo ini e lai ba ia tu lalu o le pada ai ya ma pelo fale ye mau tonge challe ke de palang ye ya dei ma le o kamai bai ta ele i pa fia o i la pa mga e fai pu po nga e nga i mai lo le i malo ma ya o fa lau lo ta to wala to Samoa Entertainment TV sungal wa me lo ngadon ngi ya le nga tanga ngai Vas con cái sáng mà đúng mà xin. Oi, sa to sang te lo te mi ke sa me fai fa lau lo o fa kan malo. Ka do ke mo waro watala le lungan Samoa Entertainment TV le YouTube channel taro ka wi fu ngia ka le. Ya na la fa lau lo ta to pisingisi ya. Wa ale ka ko video se le lau lo wa website ai pe o le ata fu le Samoa bo ia o ila la fo le mo le fale le sa fai mo lovers o le honeymoon a sai lo ngai ngo sa o vai o fai ngo e listing o ila mo le honeymoon ia wa tanga i mai la ia o le te wo le se si o fai sa honeymoon le tai ni ia o ila ia sa le te pena le o ye se malo but so se malo ia si o la fale le nei le sani
Ya. Fai whapito al no whangal nei mo e whato a whae kui po ia pe mai lole i e tā whawai. Ma spend ai ia tei mua mua le whae pui pong. Mana tua ole no whangal nei ne sā no no fwoi tamai te fo le mai Amerika Awa wa so ia space sa le se awala sa yele pa te lea sa lokai o ila sa no no foi ia tamai foi pa long ta mai Amerika na mai le tu nei o nei to wala no fonga sa ye ya so ia le te mantua ya le ola o tu ta tu paten malo le beautiful swimming pool wow what a scene. Ya nofo ai inu lau kofe ai mata tu tai o i fu la le te pai mai il tele wata si o wata ta tele o le o ngiu ia ma ngiu la tolu tu mai o le tele fo il tapu atu e ya la to what beautiful so nice. Ito ba ito load Sept? Ya. Laman lahat ma swimming pool so private. Ya malupay palit ta ele. Ito es ala na palele. So good. Ngayigil. Sea breeze. Maya pa. Ya, Mang Willis. Lompat. Sea breeze ya pa nga. Masalo telo ni resort ya po fatele malo ele o lawi lo po maya. Mamai mo mai e tātou i alala kampai a pu matu i patan malo o ia Samoa nei. Patasi na mano pa man matu ai nei. Pasi leva. Ai ba lunga lato website ai lato su lunga kangoe su lunga le internet po la le tau. Te iwo o pai atua te tala ai sea o ka. It is a beautiful place. Ya, lo angai malo ye ni. Vàng cái gì beautiful. Tatu pala ay tatu sa palpaliele. Yeah, ole restaurant and pa like may kayo. Palele tu mai dunga yo. Mga yer baule pese malata polo mele i mga yo le green ole. Yer palele la tu mai dunga ole sa ku atu nilo nata e ku ese mai ai dunga yo mai lo pale uma. Pale. Pai promotion kako Sea breeze. Ya, está tu pala ingalale. Ano le wan nilang.
Hello. Yeah, the open house na matata. Anytime you want to come here. So, yeah. O to tonu la na whalainga. Cyprus. O le whale la le sa lai whai ngō le honeymoon. Mai o. Ia matoe pa ia tu tai tatu. Whale lai o. So beautiful. So good. Mà cái này ai sao ai delicious. Mama ya. You guys busy? O busy auto? No, busy. No busy Yeah. now. Huh? Okay. No. Okay. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Oh, kỳ cả là đây phải một cái xe đâu phải đâu. Hi, what am I auto? Yeah, we're doing some promotion for the resorts. We are Samoa Entertainment TV. So, yeah, okay. Emang ya. Yeah, nah. I put spalele kumarungai. So nice. Yeah, ole, lale. Wanga ya siti la lale. Ado kael, osok. Skama yum wala le. Wow. Mas kama yumu le. So you don't need to be that big. Wow. La wow ese ma ai pe leum. Ba ngai kama yumu le. So very nice. Yeah. Kalau le wet mai mo magdelo tato. Yeah, patopatu mai le sea breeze. Le ya pang. Ya, de la ko al ko mata vale le. Ole, kemalo le owner la le sea breeze. Owner la. Okay, over and out. Yeah, patopatu mai le sea breeze le so. So,